Pozdrav ljudi! Evo, ušla sam u 9. zadnji mjesec trudnoće i vodim vas sa sobom kroz pripreme za dolazak bebe i podijelit ću s vama promjene koje su se u međuvremenu dogodile. Reci mi istinu. Evo ovako. Prva stvar koja se promijenila, ako ste gledali prošli vlog, onda znate da smo imali prometnu i to me je malo potaklo na razmišljanje, na promjenu porođajnog plana. I rekla bi da za razliku od prvog poroda, za koji sam jako lako si zacrtala u glavi kako to sve treba izgledati, ako sam bila ograničena i htjela kontrolirati cijelu situaciju, ono što sam naučila kad se zapravo desilo sve suprotno, ja sam htjela prirodan, medikaliziran porod, bla 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 i onda se sve zakompliciralo, shvatila sam da se na porodu ne treba striktno držati tog nekog plana, nego jednostavno pustiti da ide spontano, da je to najbolji plan za porod. Tako da sam sad dosta opuštenija. I kako se desila ta prometna, naš prvi plan je bio otići roditi u Čakovec. To mi je nekako bilo nakon tog traumatičnog iskustva dobra opcija, zato što eto tamo Dula ima puno trudnica koje su rodile, zato što je manje mjesto i onda mi je u glavi ono, pa sigurno čim je manje mjesto, manje trudnica, odnosno više osoblja na raspolaganju, nije toliko strka kao u Zagrebu. I imali smo taj neki plan, ali nisam sad ništa rekla 100%, kao idemo spontano. I nakon prometne jednostavno sam shvatila, pa nije baš pametno voziti auto koji je u voznom stanju, ali po autocesti možda je bolje Zagreb. I druga stvar, imali smo plan za čuvanje Mateja u Čakovcu, koji je isto sad propao jer nam kumovi nisu u Čakovcu u tom terminu kad bi ja trebala roditi. Tako da nekako s mirom mogu reći da smo sad donijeli novu odluku za ipak porod u Zagrebu i zadovoljna sam s tom odlukom, nekako osjećam mir, jednostavno rekla sam Bože vodi ti, pokaži mi koji je tvoj put, ja ne želim ovaj put ništa kontrolirati, tebi sve predajem, ako je to tvoja volja slijedit ću to gdje me ti vodiš. To je prva stvar, baš sam jako zadihana i to je onako već tipično ovaj kraj trudnoće. A druga stvar se tiče tih strahova. Rekla bih da su oni pa normalni. Jednostavno žena rađa prvi put ili drugi, treći, peti, koji god put. Uvijek je taj neki strah od neizvjesnosti, pogotovo prvi put kad ne znam što te čeka. Ali ako je prevelika količina straha da ona zarobljava totalno ženinu psihu, a tako i tijelo u samom porodu, onda je to problem. I rekla bih da se to meni u jednu ruku na prvom porodu desilo. Da prvi put su mi se ulaskom u bolnicu prorijedili trudovi, što opet se može desiti. No i sami, sjećam se prvi pregled u trudničkoj ambulanti, meni je baš bio jako stresan i uznemirujuć. Iz ne znam kojeg razloga, jer nisam nikad imala prije nekako negativno iskustvo. Uvijek sam bila zdrava, nisam imala nekakvu, da kažem, zdravstvenu fobiju, ali možda baš zato što kao s ulaskom u bolnicu nisam doma i nisam na nekom sigurnom području. I sjećam se tog prvog pregleda, kad su me stavili na CTG, meni je to bilo baš strašno i nešto nije bilo dobro sa CTG-om, mislim, ništa posebno, beba je spavala, pa su opet drugi put to, pa su morali ponoviti, meni je to trajalo oko vječnost. Jednostavno taj moj osjećaj uznemirenosti i straha, pomalo panike koju ja nisam mogla kontrolirati, to mi baš nije bilo ugodno. I došla sam doma toliko umorna i iscrpljena kao da sam najteži ispit na faksu rješavala. I sad kad me očekuje drugi porod, rekla bi da je sve bilo u najboljem redu dok sam doma, no nekako već pred kraj trudnoće, možda evo prošli mjesec, 8 mjesec trudnoće, kao da su se ti neki osjećaji malo intenzivirali, em zbog traumatičnog prvog poroda, em što opet moram ići tamo, em što postoji taj faktor što ne znam ko će me tamo dočekati, hoću li imati opet neljubazno osoblje ili neko podržavajuće, to onako je nešto na što ne mogu kontrolirati, nažalost. I u sve to sam čula jednu, ja bih rekla ružnu priču o porodu nedavno od jedne trudnice i nakon toga sam bila opet pola dana totalno preplavljena tim
tom istom uznemirenošću, kao da sam imala neki deja vu od prošlog i poroda i tog pregleda. I rekla sam si, ne želim da me ovaj put to ograniči i želim se osjećati spremnije i sigurnije u sebe. Iako mi nije ostalo tad puno bilo od poroda, negdje sam, to je negdje bilo 35. tjedan trudnoće. Rekla sam, javit ću se jednoj psihologinji, odnosno psihoterapeutkinji koja se baš bavi s trudnicama, pa ćemo vidjeti da bar maleni pomak imam, da se osjećam spremnije, mi je dovoljno. No ono što se desilo je zapravo nisam očekivala. Ja sam totalno napravila veliku promjenu u glavi i mogu reći da sad svoj prvi porod totalno drugačije gledam, kao da sam prihvatila dio poroda, kao da ne gledam to kao neki veliki neuspjeh ili moju nesposobnost ili krivnju ili 1000 nekih, da kažem, ružnih stvari, situacija koje se desilo, nego da jednostavno to gledam kao priliku za rast. Tako da su se velike stvari promijenile. Imam baš puno veći mir sad kad iščekujem ovaj drugi porod. Evo završavam spremanje kofera za rodilište, pa sam htjela s vama podijeliti šta sam sve za sad pripremila. Prvo su pelene, znači meni su violetine najbolje za ovako male bebe, ali nisam mogla naći jedinicu, mislim iako je ovo 3 do 6 pa je to ok. No u DM-u nema, ni na aplikaciji nema, ali sam dobila na sajmu za trudnice i bebe, što ste vidjeli u prošlom vlogu, jedinicu i danas mi stiže doma, tako da ću njih spremiti. Ako znate kako se zlatni marker sa kofera može maknuti, slobodno mi pišite u komentarima. Evo ovako, krenut ćemo od manje bitnih stvari. Vidjela sam da žene neke koriste kompot od šljiva, ono kao da ih malo da proradi probava, jer znaju imati problema s prvom stolicom, pa nisam sad baš htjela nositi staklenku, ali možda će i ovo služiti svrsi. Evo, glavna stvar su, pa ja ne nosim one klasične uloške i gačice, nego sam uzela baš pelene za prve dane, u nadi da ću imati vaginalni porod nakon carskog. I ovo mi je zapravo od prošlog poroda, ali kako je bio carski, onda praktički nisam uopće puno krvarila i to mi je ostalo. Obe sam kupila u Milleru. Ove su Always, ove su baš njihove, pa eto probat ću, nadam se da će mi to poslužiti. Onda ova bočica, pa to sam na AliExpressu naručila, znači Frida Mam je onak preskupa. Tu dolje nema ništa. Jastučići za dojenje. Onda evo ovo sam naručila i sad se dvoumim, kao nisam htjela uzimati cijeli Frida Mam paket, ali preskupi, ne treba mi sve, ali sam vidjela da imaju čak odvojeno oni ulošci za hlađenje, pa eto to, za to se dvoumim, ali ovo pjenu sam svakako htjela. Ima ih više vrste, ne mora biti Frida Mam, ali mislim da su tu negdje cijena ista. Vlažne maramice za bebu, onda tetra pelene, jednokratne podloge za presvlačenje, ajde ovo ćemo na kraju, ogrtač, pa ja nemam, ali zato sam uzela klasični ovaj neki džemper, ako će biti hladno, spavačice za rodilište, čak mislim da ću rađati, baš mi je nekako praktična, nije na gumbiće, nego ima baš za dojenje prorez.
ručnici. I ovo mi je klasična tunika za, isto ima, znači za dojenje za izlazak iz bolnice. Fale mi tajce, moram ih staviti da ne zaboravim. Tu još imam povez za oči, vrećica za prljavi veš i ove, pa to su ono kao malene, da kažem, rukavice zaštite za bebu da se ne grebe. Jer beba zna kad se rodi ima dosta oštre noktiće, pa da to spriječimo. Bar mi se Matej dosta grebao. A stavila sam u čarapicu obično, ali evo sad sam za curicu dobila ove, da kažem, štitnike. I u neseseru, evo, tužna realnost hrvatskih rodilišta, WC papir su mi rekli da treba. Na Svetom Duhu mi nije trebao, ali evo vidjet ćemo. Hoće li trebati u Vinogradskoj. Fali mi četka za kosu, ali nju još koristim. Pa stvarno, ne znam, ništa posebno. Ono, dezodorans za tuširanje i šampon, četkica za zube Kaladont, maramice Dezić. Tu sam si uzela, imam dvije. Dobro, stavit ćemo jednu sinu. Tu malenu noktaricu za bebe, gumicu za kosu za tuširanje. Pa ja ovo jako rijetko koristim. Mast za bradavice, ali eto, nek se nađe. Inako mi skuplja prašinu. Labelo i kopča, ova za kosu, za kad ono dojim, da me beba ne povlači za kosu, i ovo su za naočale, za čišćenje. I u principu to je to. Još ću tu imati punjaču, ću si spremiti. I šta mi još fali? Papuče, ali mislim da papuče ću onako imati u rađoni, tako da njih ne trebam tu stavljati. I još ću si uzeti par onako nekih grickalica, ali to isto mislim imati baš u ruksaku za rađaonu. Pa ako ne pojedem tad za vrijeme poroda, onda ću imati kad rodim ovako za neki možda međuobrok, pogotovo ako rodim, ne znam, usred noći i onda ujutro tek bude doručak, a budem pregladna, nešto bi si tako uzela. Ali mislim da je to. Nadam se da nisam nešto važno zaboravila. Slobodno mi pišite u komentarima, ali ću sigurno, nadam se, ovo objaviti prije rođenja bebe. Ali evo, ja bih rekla da je 95% stvari spremno. A ako nešto mi zafali, onda ću reći mužu da mi donese, tako da nije ni to sad neki preveliki problem. Ovo je outfit za izlazak iz bolnice. 4. mjesec je tako promjenjiv, pa sam ja više slojeva pripremila, pa nek sestre obuku šta će tad biti, ovisno o danu, hoće li biti sunce ili promjenjivo kiša. Bojdić, maleni, pa evo hlačice, ne znam hoće li trebati, imam tu čak i štramplice za svaki slučaj, ako budu neki minusi, i obične čarapice. Možda će samo obući ovo i ovo je taj vanjski kombinezon, kapica i ti štitnici za ruke. Imam još jedan deblji kombinezon i dekicu, tako da nešto od toga će odgovarati, bit će više ili manje slojeva, ovisno o temperaturi taj dan. Ali baš mi je jako slatko ovo sve. Evo ljudi, da zaključim ovaj vlog. Što se tiče još stvari koje moramo obaviti prije bebe. Prva je bila krevetić. To sam mislila da ćemo ranije sastaviti, ali muž je rekao ti tek kad rodiš, kad ću čekati da izađeš iz bolnice, to ću ja riješiti bez brige. Tako da to ćemo poslije. Druga stvar koju sam planirala je auto sjedalicu staviti u auto i imamo i bazu, tako da to već pripremiti. Ali auto smo, Bogu hvala, odnijeli na popravak. I ono što nisam očekivala je da su ga sad uzeli na 2 tjedna i vjerojatno će doći beba, a mi auto nećemo imati, tako da je to nešto neočekivano, ali sam spremna na to. Treća stvar o kojoj uopće nisam razmišljala je to da se uskoro otvara Merkur, znači nova bolnica za rađanje, a moj doktor kod kojeg sam na pregledima tamo odlazi, tako da
Evo, doslovce ne znam šta će biti. Pretpostavljam da je jako velika šansa da ću tamo na kraju roditi. Znači nije ni Čakovec, ni Vinogradska, nego sad po novom najvjerojatnije Merkur. Ali eto, o tom potom si sve o bebi. I nekako je ovo baš test za tu moju strpljivost i prepuštanje kontrole. I zato sam htjela reći da sam baš jako zahvalna i na vašim lijepim porukama, podrške i na svim ljudima na koje nisam ni očekivala. Toliko mi se njih sad u zadnje vrijeme javilo i reklo molimo za vas, molitvama ste nam i zaželjelo mi sretan porod. I mislim da je to stvarno onako neka tajna ovog trenutnog mira. Jer stvarno što se sve onako malo po malo bliži porod i taj termin, svaki dan je onako borba. Hoću li sad paničariti, hoću li se brinuti za nešto, hoću li biti u strahu ili ću se samo prepustiti tim lijepim osjećajima. Tako da hvala vam i na tome. I u principu sad mi je cilj onako se odmoriti i naspavati svaki dan koliko uspijem, jer kad krene porod to znam da će mi trebati puno i energije i fizičke, tjelesne snage, ali ono psihičke i duhovne jakosti, tako da ovim danima budem spremna, a nadam se da idući vlog koji ćete gledati će biti sa novim članom naše obitelji.